Marsirang mahape ausia koina maraburi luawina laupa borhatoko Oh Tuhanku, terbuang itulah bulu dari surga. Oh Tuhan.
primordial. Anak Bogodi Bogodia, Amin. Pinuji Madibata Aman Ibu Atta Yesus Kristus, Aman Ibu Roha si Jalan Dibata si Pangabu Namu. Saudari saat Rodi Salirim Giling. Amu at kadongan na hinabolongan Banta Yesus Kristus, yung baso nga tapasahat na dongan tao na umupo di bagasan rumah-rumahan. Marhitay Bo may bana kubagas na ibago na manutawin. Sehingga bibagas may ibana sa rumah si bagatitua sa inisima ibana Maria rapot alat na beria. Disolo adong ulos sa sa totoo managing matagrat. Sa pedwa na naing Panginoon namin, ilalaranin dongan namin ng Panginoon. Magiti asin niluhap ko kanyang amin na Panginoon. Sa ihoma na mga uli, pedwa gaw, asa hapong salpo, lumutot o tiroga na sila. Sa itadda ni Golong Mumay, napalasat ko ng magkokol na sila, ibagasan si Kiluaga, magiti Kristus Tuhan namin. Amen. Di bagasan luar biasa, anak dokter di Bogodia, amin. Roha si Parholong boloni, jakodongan na umodin cog matulaku. Oh Tuhan, para siro. Yang mana pengoni jahamuna kamulan mulia nami
Tongdo pasahatan song hata maliate madike nang kahamuna ulotan gagasan manuguton ima ilod parsal madon day namon marhite na amang pangulan mo namin marhite dia dohot nang isang mga ulo sapo dohot ulo ini batang asin matuturuhan ituan martinang mamat tadi bata say ya pehong maakatua dohot aka sapo manap nauli tuaka pinopari day namon raja nami dihawang pangulan hura nami mulot muhulan hata malat pinabot terpasat kami maralupok kamuna pangulan hura amat tadi batama na pasal sinaka bitan yohana marhidema mangulong na yohamuna molo kay ano dung marsuswari manang na maralaman na jojo tong dohamuan mo amang pangulan hura nami na lumambuka tasong ni mau pasatan hata hamolo teo sen bunasung dohamun na pangulan hura nami buti mahamin mardongan mauliate Jadi Marcelos. Jalan yang makatai hami dohot iboto nami on marhiti ang kasahala manang sumangot manang marudungolo iba otong marbinegi iba na ipakatayon ni hami sa loob na hula-hulana jadi songnod do diho ito ngulong nung nga marunong ba siya potibyon adorang baru tubuh ho umalap doa ka na dua lamang ulos nyo asalas daging asa sipur ho magulang toho may nunga sahat to sonari ku na sa madua ima ipora ni ulos na pinasa ni naduduam na dulo to alay sonari nunga marujung ulum iso nakay boto makaparamam na yung pasatong ulos parpuri to on uloson dalan nami doon mangidotang yang to matalibata ulos sabuk magwarneon mana puti na ulima mana puti pas-pas parhorason panggabiang ma isalhu na akka pinokpar tuguan anak mana so tuguan anak tuwa boru na so tuwa boru saya dapat akka rediki dari gamma salhu na pinokpar putu akka ri kaminto jadi songon hata ni pas-pasuan masih doonon nami asa masahat masulu saat mati nogu tu hotel nunga pasat tamen non lima ulos saputon disaluna pinopar
Lelek matong mangulu jala sa matupang kalian. Matutu. Asa rumah ini mai padu-padu rumah korga. Di pinoparmu itu. Saya situ pun anak Nabi Sukma dohot baru nama lo maroha. Matutu. Bintang narumiris obu nasmorok di dulu di Purbadua. Di pas-pas sama tadi batama di pinoparmu. Dua anak riris baru torok takas mai dongan na satu na domba dua. Matutu. Ada orang-orang ada kami ada di dia bubar. Kami dosa si mata na dibuka na sa tingon, bulu na tuon. Biar na yun perlakuan waro. Jadi posrohan nami tahap selanjutnya untuk kamu malapit dulu anai diko dihamu ada di sopahamu marunong kamu asasiya tangi yang dia tahu daw kamu kamu pas di batama mo kung bisa ka na pagtung panggaw mula din bulan benar-benar sangapan dulu na sa majiwa rohani mahindi ko muna mangbaru raja sebelum iman terberita ang sarong juga na puro na yun bagi kami iman takot makangaryo sumulog di pergilengo di mau ulos barang ulos si orang ulos parpudi jadi gabi masalah horas ya haroro nami pasro atau manitara simuna narohamu kami akan menguna saruna misalnya dalam patuhi na dimutata tiri beliau maritin na ngalan ibu nabi mananganan ibu buta kung basan di Badaro asari kita diletiki hay pason dipertikian non lima dina mamuka ulaon pasar magor ni naboro namin imang gombo na kultura ta si bodol kami turang memahami ro sa una pasaton ulos parpudi ulos sorong naboro nabi ima o kung pagira lukoro. Jadi tayang nami dalam peta nami kematay di Batak. Iya ma songo gajang ni umur ni napuro na yon. Di hamuna saluna kakapuparan ni napuro na yon. Adong do hatan itu juga na matok. Yo ay sumur gajang gay burger. Say mga gajang umur ni napuro na yon. Say atoro kumparan na. Saya dapat madiamo gajang umur saluna kada kumparan na. Jadi memang baru pakai ma doson son pasti keruang tahu ada dua katanya nanti juga nah kurang bina dagat urus ma bina sorti mula kami katulang guna sanuna naro namang rubi apa takok matanero orang namang urusi badan anggo naro mengurusi kopi mata di bataro amang baru jadi pinapuro namin satu na sa umadura sa inggalya ma di hamuna ka para na poso sa di sulu itu umadura yan 300 bagi roda ng bulan pasatami ulos kasi orang ulos parpudi itu na puro namin kagira bumuro saya dilan fatama gabi do perhorasan tentu mayang sanuk na dirang di Tuhan tama kakaman guru kuliki guru kami siap sudah budakuna sanuna marga sinaga doa dari pasaridu doa dari Tuhan semua manggoimun para datu pergeleng untuk dia mama kurasi kasahalam lam tu gabina dapat akahurung duan silas roha pasu-pasu ni mata dewata dia kapuk paramon guru begitu orang mengulur begitu nama sudah boleh sudah kami di dalam pengurus pengadaan kami
Jika orang na baru kung pagira baru. Sono pe na boy tapata pasatan. Tapatu pahami sa saluna udah nang tulang. Dia ma mengkorasi saluna alasma rohani. Pertemuan lima seluruh nami sian ami belum pernah bersinaga ke pasarin ke raja situang situ lima. Songonima di kamu tulang nami sinaga pasaribu sitohang naksongoni tulang mangip nami bajar raho akatulang kanak tulang lunga takas beng di pasar tamu adat tu bolunau jadi imam arhite bata jala semua orang kira mulai makar aja ni akan tulang ang dia begitu nang bicara dari nang informasi matano terlalu masuk bilang parda masih gagal di rumah kata pura kata dulu termeninggal tahu baca doa tali pada sekolah dia jujur dari jadi di sini ang dia mancakor dan mudi diperhatikan akan menjadi inompar di dalam kawan-kawan. Jadi untuk katulang, kanan tulang, alagan jangan cara-cara itu yang alamat. Bantu kami, yang kami gunakan motor, mengunjung atau pinano, robin kami dan motor dalam melaksanakan dia tahun baru di tahun ini. Jadi yang kami sama jauh di tahun baru, kami mahu kami, dia pulang kami, kami songoni tulang kami kami. Ini mahata kami. Ia opung nami opung sorga mengalap poro dirajai parfusep omma sebagai ponaniari tuguna dua opulito dot opo panginar opung nami opung panginar mengalap poro dirajai lenggolan kudabalian diguari mon songo pona tulang tuguna obat anak obat anak, obat boru. Anak na berjolo, opo dusten simbolon, opo dusman simbolon, opo Magdalena simbolon, opo Reman simbolon. Boruna naupatinon, Boruna naupatinon muli maon tuanak nena morai pasaribu si hotak si tumorang dohot si dadahi dia opunusten pangalap boruni rajai
Sinaga Pasaribu dohot Sitohang Omma Sokos sebagai tulang dihami. Tubuna walu anak 10 boru. Anak nomor pertama opo persauran mangalap purni rajai nenggolan. Nomor 2 opo bagira mangalap purni rajai kubabatu omma dainang katabalo kabadokon. Nomor 3 opo mata mangalap purni rajai sinaga. Nomor 4 Amani Ospel mangalap purni rajai sinaga. Nomor 5 Amat Sandro mangalap purni rajai Sitoha. Nomor 6 Amani Clinton mangalap purni rajai Siagia. Nomor 7 Amariati mangalap purni rajai Pandangan. Nomor 8 mangalap Amat Ceria mangalap purni rajai Sitoha. Boruna nasap puno inon ima opo Nobel mulimon tuanak ni namorai purba. Borus nomor 2 nai prolog mulimon tuanak ni namorai marbon. Borus nomor 3 nas Sudiman muli mohon tuanak ni namurai si Hotang. Nomor 4 opo Parulian muli mohon tuanak ni namurai si Regar. Nomor 5 opo Riris muli mohon tuanak ni namurai non si Toham. Nomor 6 nai Bilhot muli mohon tuanak ni namurai non Marbun. Opo Rael muli mohon tuanak ni namurai non Purba. Nomor 8 nai Putra muli mohon tuanak ni namorai Sioping. Nomor 9 opo Joshua muli mohon tuanak ni namorai nai Baho. Nomor 10 nai Kevin muli mohon tuanak ni namorai Libo. Opo Bagira mangalap purni rajai Luban Batu. Omma sebagai hula-hula manang pangulian. Tubuna tolu anak ono boru. Ia anak sakangan Amani Bagira mangalap boru ni rajai Pajaitan. Tubuna sadamai anak. Anak nomor 2 Amani Marquez mangalap boru ni rajai Minggulan. Tubuna tolu anak 2 boru. Anak nomor 3 Amani Plesia mangalap purni rajai Sinaga. Tubuna sadamai boru. Ia baruna boru ni opo Bagira naonomi sakangan Amat Tiara muli mawon tuanak ni namorai Sinaga. Tubuna tolu mai boru. Ya boru nomor 2 nai Ender muli mawon tuanak ni namorai Sima Jutak. Tubuna sadamai anak tolu mai boru. Boru nomor 3 na Jericho mangalap boru ni anak ni namorai non Nababan. Tubuna sadamai anak. Boru nomor 4 Nano Pita mangalap borni anak ni rajai anak ni namorai Malau. Tubuna sada anak sada boru. Boru nomor 5 Amanatan muli mau tuanak ni namorai Manuru. Tubuna tolu mai anak. Boru nomor 6 Amani Harapan muli mau tuanak ni namorai Sioping. Dang arong dobe danak tatamyak kumba boru nami sepudanon asat tubuhan anak dohot tubuhan boru. Dari pungunga suni pinoparni benangon
anak tolu parumain tolu. Boru onom hela onom. Pahokusian sianana pitu halak, pahokusian boru sapul tolu halak. Punguma sudah pinopar ni dainangon tolu puluh welu halak. Dainang namion lahir di tanggal 4 bulan Sia 1955, moding tanggal 2 Sia bulan 10 1925, tutup umur ma dainang namion 70 tahun. Songon lima songon rehat singkat hidup ni dainangon Horas Madihita Saluhutna. Dainang opu bagira baruor tohomo pala di bagasat tikion. Lau boto kami matuan ulau nami marhita musim tunai. Gabi. Ala sia turmula mulai na, sia turmula tapa. Eka nang mamang, kota mula-mula, las pedono mato badak sabay. Dalala sombra persirangan topo bagiraon asal lihat paggabian lihat perhora satu pahun batan ibata terlubobi itu pula pernidain ang nasar batuom baik mga anggota kalian yati. Terlumobi di hamu pinok parra. Ima dosirwata, ima sadadirohata. Diakka hita nama hamarangi akan maroga tuwok para nyopukta si Raja Nagato. Jadi kamu permusi nami. Asal pasatamu itu pak namion. Kamu mangmusi na humarkusi.
natois pugina penamoy pupatupahami siap pinoparyo putain ang kiyak batu tayon kapatubi ni hasadota mohon besirata pangbohina asa dorong nami masok ni dok ida tua asa titina pamane goreng besokuna otik sesadia tupak daboy pasatami hok patong abata di bata pangbohi diak pasu-pasuna timur ate Kalau tupe adong nilai ini, iba pa jawar nami. Karo bahamu kinopar ni na poru nami, buru ni opusangar. Kinopar na masaluhut, buru bere ide bere ng sahate pahopul. So kanina pa jawar nami, parjolo hami madok mauliate tu hamu na kinopar na poru nami. Alamar lingon do hamu di na poru nami, di do hotamu di kinopar na poru nami. So kanina pa jawar nami mauliate. Mauliate mak. Abang permisi nami. Baby. Ala Roma kami. Lima. Di bokparan ni maupun namion. Lima itu nomor itu. Molop itu. Motik. Setelah tahun. Budak pala bunyiot. Solong. Nami lima rumah lima rohani hamus deh akan tulak nami lima ribu parane opun nami opus sangar ate abang permisi nami edar atau tak sampai lah asal nami soal maka ulah nando titik masih kopa kolak-kolak pengarahuk na boleh apa itu soal ini boleh dapat kami akan lihat mono saya Tuhan sama nama boy kita betul bukti mana ada kami pengat kami Tuhan murah deh Nos rohanami petana musila pakusi
Kada kabar habut di Roma ke. Ayo ka cukup. Lalu jahala kon paburu-buru ono. Jadi mauliate ma di Tuhan ta, mauliate ma nang di perbuatan di bagas sadarion. Jadi dia kadama doa kadainang abak boru nabi boru bere ibebere. Doa kadaliat lalu. Nasay boto hamil be madok sada persada. Mauliate godang badi pasah Tuhan nabi. Bolo adong di atas di mauliate doa nabi do siang hasubuton. Jadi sangat derak ni natua-tua pada orang nabi. Liris mati baho jalan di baik mati salia. Orang sebahami akan nama jalo suang ni ba akan nama alia. Hei masih apa Tuhan? Asal menjema waktu. Ya. Natua punya kebangunan. Bagaimana memang sudah los pada puasa tadi. Ibaga seperti kian naulion di parsar maton ni naboru nami nungasahat kami tu bogoni alamamu jalahi pas dohamu hujubak kami kami be rajari hula-hula muna rapdo tulang nami di pasdo yang dapat kamu ada orang sosahat atang boru tuang ka ada na si hoparna asa hubek kami seperti kian dihanya teh soal ibadah hamu pramusi nabi. Anak nak sah doa kami tu pohon alaman yang baru lalu. Asal baik kamu majolo, dihami perjolo, gondang si tortoran nabi. Soal ni ronda tua, tinahong multio. Siajur mula-mula, siajur mula topa. Baik damang gondang mula-mula. Los padu untuk gondang sopa. Ibaga seperti kian upe nek pasahaton nami mai menamar ludu tu pinoperni tinaring ni napur namion asa wedang masoni non tua binua tanuliat baik piga pasu hami hula-hula jalhuna ning mangaliat segaligus mahami di sopa pasahaton menamar ludu asa tok tuata masu-masu bang bodang liati
musin ho kartusi. Arimu maga pinuliani nampor namio totok kamu marsi paroloan. Sahat solu sahat tinogu tubat biar rumah pasahat kami sama nulus to rabu sahur mahmu sahat jalan kabian. Sama lima si menang rumah pasahat taima tu pulang kami bakal. Manusia kami dibuarin untuk berurut. Ada manusia kami dikasih rohanami. Kapag anong doon ipasahat ako kung beras piu. Doon na yung asong hatang beras piu. Sabi yung mabuk ibon baldo pasalungan. Pirma duduk di muna, dulu mana ang kapasamuran. Jadi hukam na beras piu hata. Yan, yamu ako bakulan lagi mana yamu. Ada ini bukan rohan namin. Hukumku mana tulang ni bukan namin na tapos garukor. Sa pulo ma sakali. Terhatung masa kamu sekolah pada kami puluh hari kami ke kapasik ko ate anak bulan garan ke kita umum kami mau kami sa puluh mani katanya apa kan dulu mana sana risma ini dari lagu seru dulu mana silakan ima maju dulu mana pengihum mah pengihum tata sabak kebakan kami kai ma goda nomor kusi Saya
yakta yang Borunami. Nalo Anjalo ulos solo. Asa tujulong na kamu. Saya ada anak. Saya ada